Mu mujyi wa Uvira wari umaze iminsi warugaruwe n'umutwe wa M23, ni umujyi wari umaze iminsi kandi ugarukwaho n'ibihugu bitandukanye, amahanga yose yarahagurutse ashaka kurwanya M23 nyuma y'uko yigaruriye uriya mujyi, ariko hagiye habaho amatangazo ku mpande zombi. AFC M23 ivuga ko kubohora umujyi wa Uvira byari mu nshingano zayo z'ibanze, mu gihe FARDC n'ihuriro ryabo batigeze bubahiriza agahenge cyangwa se ibyo bari baganiriyeho mu masezerano ya Doha mu gihugu cya Qatar. Hanyuma rero nyuma y'aho M23 yemeye ko ishobora gusubira inyuma cyangwa se igasaba ingabo zayo kuva muri uyu mujyi wa Uvira, hari amakuru atugeraho muri aka kanya agaragaza yuko abaturage batuye muri uyu mujyi, intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barakora imyigaragambyo ku rwego hejuru yo gushyigikira ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 yari ryamaze gufata uyu mujyi ndetse ryatangiye no kugenda ribugenzura. Iyi myigaragambyo bari tuganire twumvikane, bivuga ko yabaye mu gitondo cyo kuri uwa 16 ku 25 nyuma y'amasaha make Alliance Fleuve Congo itangaje ko iteganya kuva muri uyu mujyi yari imazemo icyumweru kugira ngo ibiganiro byihuza na leta ya Congo bikomeze mu bwizerane idoha mu gihugu cya Qatar. Kubera iki rero abaturage bakoze imyigaragambyo nyuma y'aho M23 yemeye ko ishobora gusubira inyuma cyangwa se ishobora kuva muri uyu mujyi kugira ngo ibyo biganiro by'idoha bikomeze? Ni iyihe mpamvu? Cyo ni kimwe mu bibazo ushobora kuba wakwibaza, ndetse nawe aho uri uraza kutwandikira muri comment section utubwire impamvu abaturage barimo barasaba batakambye bavuga bati M23 tubabarire wiva muri uyu mujyi. Impamvu iroroshye kumenya, impamvu yabyo iroroshye cyane, ni ukubera yuko ibi bice byamaze kwigarurwa na M23, umutekano warabonetse. Abaturage bicwaga umunsi kundi, abasinyirwaga, abatwikirwaga, abafatwaga ku ngufu, ibyo byose byagiye bihagarara mu gace kagenzurwa na M23. Mu gihe bitandukanye n'utundi duce dutandukanye aho M23 itaragera, aho abaturage bakomeje kubogoza, bakomeje kurira basaba ko leta yagira icyo ikora, ariko nta kikora. Uko leta bigaragara ko ishyize imbaraga mu rwego rwa gisirikare mu gukomeza kurwanya abarwanyi ba M23, ndetse banavuga ko bashyigikiwe na leta y'u Rwanda, ibirego ariko u Rwanda rutahwemye kugenda rugaragaza mu bihe bitandukanye. Abaturage bo muri Uvira rero bagaragaye muri uyu mujyi baririmba indirimbo zisingiza abarwanyi ba AFC M23 bayobowe na General Sultan Makenga. Mu byapa bafite hariho icyanditseho kiti abaturage bo mu mujyi wa Uvira duhaye ikaze Alliance Fleuve Congo M23, turashimira General Sultan Makenga kubwo kutubohora. AFC M23 yatangaje ko mu gihe yava mu mujyi wa Uvira nta ngabo zigomba rero kwinjiramo, kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe bikwiye kubungabunga umutekano w'abaturage muri aka gace. Umuyobozi w'ibiro bya M23 ni ukuvuga bya Corneille Nangaa uyobora Alliance Fleuve Congo M23, Yannick Chisola, yatangaje ko kuva muri Uvira bidasobanuye gusubiza ingabo za RDC, iz'u Burundi na Wazalendo muri uyu mujyi. Ugaruka rumvikana ati kuva muri uyu mujyi kwa M23 ntibisobanuye ko FARDC igomba kwasubira cyangwa se n'ingabo z'u Burundi basubiye mu bikorwa byabo byo gukomeza kwica nabi iki abarwanyi n'abaturage muri ibi bice bigenzurwa na M23 harimo n'umujyi wa Uvira muri rusange. Hanyuma rero icyo abantu benshi bakomeze kugenda bibaza, kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye M23 kuva muri uyu mujyi? Kubera iki M23 iyo yemeye ko yava muri uyu mujyi yari maze iminsi ibohoye bijyanye n'imbaraga zidasanzwe yakoresheje mu kugira ngo igarure no mujyi? Ese ni igitutu cya Perezida Felix Tshisekedi, ni igitutu cya Perezida Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye? Nawe dufite amakuru akomeye cyane turaza kumugarukaho mu kanya gato kari imbere, turaza kugera tuyabagezaho 5 kuri 5. Ariko ikiriho baravuga bati twebwe ikigamijwe ni ukugira ngo dushyigikire ibyo biganiro bya Doha bikomeje kubera mu gihugu cya Qatar muri rusange. Hanyuma rero andi makuru akomeza kugenda avugwa ni menshi cyane mu by'ukuri, aho u Burundi bufite umuturanyi mushya budakunda,
ku muturanyi ni M23 nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho muri rusange. Reka rero twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, babwire ko ahitwa Walikale imirwano irakomeje, ndetse biravuga yuko hari imidugudu yakomeje kugenda itwikwa, ibitero by'indege za drone ndetse n'indege zindi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri guturuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Sukhoi 25 bikomeje kugenda bigabwa mu bice bitandukanye za Minembwe, mu bice birimo abanyamurenge ndetse n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi, bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi, ndetse barakomeza gutabaza imiryango mpuzamahanga ati nyaboneka mu dutabare kuko ibintu birakomeye, amasasu akomeje kuvuza ubuhuha muri aka gace. Walikale niko byifashe, ariko navuga ko muri Kivu y'Amajyaruguru ntabwo imirwano yari ikomeye cyane, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yasaga nkaho yoroheje cyangwa se yagabanutsemo gatoya, bijyanye nuko abarwanyi ba 23 bari bamaze gufata umujyi wa Uvira, ingabo nyinshi cyane z'u Burundi FDLR, Wazalendo na FARDC bamaze guhunga. Batari bakongera rero anurwanga bahungiye, bari batari bisuganya ngo bongere bagabe ibitero kuri M23 yakoresheje imbaraga zidasanzwe, umuvuduko udasanzwe kugira ngo yigarurire kari agace. Agatahunga ku itariki ya 14 Ukuboza 25 irihoro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryafashije abarundi barenga 500 gutaha bavuye muri teritwari ya Uvira nyuma y'iminsi barabuze uko bataha. Aba barundi rero bari baragiye gushakira imibereho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bari bahangayitse cyane kuko leta y'u Burundi yafunze umupaka akavimvira n'uwavugizi bakiri muri Kongo ubwo AFC 23 yinjiraga mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza. Umwe muri bo rero ubwo yataga anyuze ku mupaka akavimvira yabwiye itangazamakuru ati nari naraheze hano kubera imirwano, ati rimwe na rimwe rero byabaga ngombwa ko twihisha bamwe mu bavandimwe bacu badusize mu mujyi wa Uvira, ati nishimiye ko ntashye amahoro. Mugenzi we yagize ati sinjye mucuruzi w'umurundi wenyine wari muri uyu mujyi, twari benshi duhuje ikibazo, ati ababyeyi bacu bari bateye impungenge n'ubuzima bwacu, ariko ntitwavuga ko duhunze dusubiye mu rugo mu gihe dutegereje kureba niba byashoboka ko twazagaruka mu tugakomeza ibikorwa byacu by'ubucuruzi. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko icyemezo cyo gufasha aba barundi gutaha cyashingiye ku biganiro ihuriro ryagiranye na leta y'u Burundi, asobanura ko bo batafunze imipaka. Ati aba ni abanyafurika bagenzi bacu, abarundi bashatse gutaha mu gihugu cyabo, bakoreraga muri RDC, babaga muri RDC, ariko ubu bashaka gutaha. Umupaka wacu urufunguye ariko ubu Burundi urafunze, ntibashakaga ko batahane, twabasabye kubafungurira ku mpamvu z'ubutabazi kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Mu Burundi rero hari abanyekongo barenga 20,000 bahungiye ubwo AFC 23 yinjiraga mu Uvira. Kubashaka rero gutaha leta y'u Burundi ntibafungurire kugeza magingo ngaya, koko iyo mipaka yakavimvira hariya yahise ifungwa n'uruhande rwa leta ya Kongo. Mwenye makuru reka mbabwire ko yitwa Capitaine Ibrahim Traoré, ni perezida wa Burkina Faso, yitwa Ibrahim Traoré yatangaje ko azabaza mugenzi we uyobora Burundi Evariste Ndayishimiye impamvu igihugu cye cyahagaritswe mu muryango wa Afrika yunze ubumwe African Union. Tariki ya 31 Mutarama 2022 African Union yahagaritse Burkina Faso mu bikorwa byayo byose nyuma y'icyumweru Capitaine Traoré akuye Roch Marc Christian Kabore ku butegetsi. Umuryango wasobanuye ko Burkina Faso izongera kwitabira ibikorwa byawo mu gizaba yasubijeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Tariki ya 17 Nyakanga 2025 African Union yagize Ndayishimiye intumwa yihariye yayo mu karere ka Sahel kugira ngo rero afashe ibihugu byaho gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politiki binyuze mu nzira ya demokarasi. Bwana Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe kuganira n'abayobozi bo muri Burkina Faso, Mali na Niger, imiryango yo mu karere, société civile n'abandi bafata bikorwa hagamijwe gushaka amahoro n'umutekano birambye. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Capitaine Ibrahim Traoré yatangaje ko kugeza ubu atarumva impamvu African Union yahagaritse Burkina Faso kandi ko atazi niba igihugu cye kikibarizwa muri uyu muryango kuko ntacyo abayobozi bawo bashaka kumubwira. Capitaine Ibrahim Traoré yasobanuye ko mu cyumweru gishize Ndayishimiye ari kujya muri Burkina Faso kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'impande zombi, ariko ko bitakunze kubera bitewe nuko gahunda zabaye nyinshi. Ati nyuma hashyizweho umuhuza, perezida w'umurundi Evariste Ndayishimiye wagombaga guhuza mu cyumweru gishize, ariko ngira ngo twagize ikibazo cya gahunda nyinshi cyane, turamutegereje dushaka kumva impamvu bitwara kuriya, nkuko yagiye abivuga. Akaba ari Capitaine Ibrahim Traoré w'iki igihugu cya Burkina Faso muri rusange.
yabajijwe niba Burkina Faso iteganya gufata icyemezo cyo kuva muri African Union nk'uko yabigenje ku muryango w'akarere ka Afurika y'Iburengerazuba CEDEAO. Akomeza kugenda avuga ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko ntitwafata icyemezo tutabanje kumenya impamvu yabo nk'uko yagiye abivuga. Captain Ibrahim Senateur Vodwizimana yavuze ko nyuma y'uko umujyi wa Uvira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo wigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa FC23, Uburundi bikwiye kwakira uwo mutwe nk'umuturanyi mushya bakagira ibyo bumvikana kuko kutabikora bibushyira mu bibazo bidafitiye ibisubizo. N'ingingo Senateur Vodwizimana yagarutse mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu cyagarukaga ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umunyapolitike rero akaba yagaragaje amagambo akomeye cyane ko ubundi impamvu ifatwa ry'umujyi wa Uvira ryaciye igikuba ari uko wari izingiro ry'imigambi yo kurwanya FC23 ndetse n'ipfundo ry'ubuhahirane bw'u Burundi. Ati abantu bose batsindiwe i Goma n'i Bukavu na Gouverneur w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nawe niho rero yarari ndetse na Wazalendo. Hanyuma kandi uyu Evode Uwizeyimana umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akaba yaravuze ko nubwo ubutegetsi bw'u Burundi budahwema kuvuga ko igisirikare cyabwo gikomeye ku buryo cyahangana n'ingabo z'u Rwanda, bubizi neza ko urwo rugamba batakigera barwisukira. N'ingingo Senateur Vodwizimana yagarutse mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 15 Ukuboza 2025, yagaragaje ko Perezida Ndayishimiye Evariste w'u Burundi yigeze kuvuga ko u Rwanda ruteye icyo gihugu runyuze muri Uvira bitamutwara amasaha 2 yo gukemura icyo kibazo, ashimangira ko we abifata nko kwiganirira. Yaravuze ngo u Rwanda nirwishima gutera Bujumbura runyuze Uvira nawe azanyura mu Kirundo kuko naho hafi, ndetse yavuze ko ari ikibazo yaba akemuye mu gihe kitarenze amasaha 2 ariko ngira ngo ukwari ukwiganirira. Umunyamakuru yibukije Senateur Vodwizimana ko President Ndayishimiye ariko yavuze ko afite igisirikare gikomeye. Uwizeyimana ati wari wabona imbeba ikora pompage hejuru ya Rwagakoco? Ati wari wabibona se? Nigeze no kubwira abantu uburyo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Icyo ni Ikinyarwanda. Ikindi kiravuga ngo imfizi y'intamenya irigata ubugi bw'intorezo, nacyo ni Ikinyarwanda. Ubwo ufite icyo agomba gukuramo yagitwaye ako kanya nk'uko yagiye abivuga. Mu buryo bw'inshamake kandi reka mbabwire ko AFC M23 yafashije abarundi barenga 500 guta bava muri Uvira kuva ku itariki ya 15 Ukuboza 2025. Ihuriro rya AFC M23 rirwaye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ryafashije abarundi barenga 500 guta bavuye muri teritwari ya Uvira nyuma y'iminsi barabuze uko bataha. Abarundi bari baragiye gushakira imibereho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bari bahangayitse cyane kuko leta y'u Burundi yafunze umupaka wa Kavimvira ndetse n'uwavugizo bakiri muri Kongo ubwo AFC M23 kandi yinjiraga mu mujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza. Umwe muri bo ubwo yatahaga anyuze ku mupaka wa Kavimvira yabwiye itangazamakuru ati nari naraheze hano kubera imirwano. Rimwe na rimwe rero ati byabaga ngombwa ko twihisha. Ati bamwe abavandimwe bacu badusize mu mujyi wa Uvira, nishimiye ko ntashye amahoro. Mugenzi we yagize ati singe mucuruzi w'umurundi wenyine wari uri muri umujyi, twari benshi duhuje ikibazo. Ababyeyi bacu bari bateye impungenge n'ubuzima bwacu, ariko ntiwavuga ko duhunze dusubiye mu rugo mu gihe dutegereje kureba niba byashoboka ko twazagaruka gukomeza ibikorwa byacu by'ubucuruzi muri uyu mujyi nk'uko bagiye babigarukaho. Byinshi cyane rero biba bikomeza kugenda bivuga, gusa mbere gato yuko ninjira ku nkuru yacu nyirizina reka mbanze mbabwire ko uwitwa Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'igihanganye ku isi. Uyu mugabo akaba yatanze ikirego mu rukiko arega BBC kumuharabika asaba guhabwa indishyi ya miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. BBC ishimwa guhindura amashusho y'imbwirwaruhame ya Trump yatanze icyo gihe ku itariki ya 6 Mutarama 2021 zegeranyijwe kugira ngo bigaragare ko yashishikarije abantu gukora urugomo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Ikirego cyatanzwe mu rukiko rw'i Miami kuwa mbere kivuga ko filime mbarankuru ya BBC yitwa Panorama yo muri 2024 yegeranije imbwirwaruhame zavuzwe na Trump mu bitandukanye igatambutswa mbere y'amatora yabaye mu mpera za 2024 muri Amerika, yagiye hanze bigateza impagarara. Bwana Trump yabwiye abanyamakuru ati bamvugishije amagambo ntigeze mvuga, bamvugishije amagambo mabi cyane. BBC mu kwezi gushize yemeye ko uburyo bwo kwegeranya ayo mashusho byatanze isura itari yo kuri Perezida Donald Trump yari yahamagariye abantu gukora urugomo nyamara atari byo, maze isaba imbabazi ku mugaragaro. Umuyobozi wa BBC witwa Samir Shah yandikiye Trump ibaruwa yerekana
asaba imbabazi kandi yiyemeza ko ayo mashusho atazongera gukoreshwa. Trump ashinja BBC ko iyo filime yashyizwe hanze mbere y'amatora ya perezida y'umwaka ushize kugira ngo igire ingaruka ku buryo abaturage batoye. Yongeraho ko ari uburyo bwo kwivanga mu matora ndetse no kuyobya abaturage hagamijwe kumubangamira nk'uko yagiye abivuga. Ikaze ku nkuru yacu y'izina rero mbaha ikaze. Babwire ko muri Sudani abasirikare batandatu bari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni bishwe. Abasirikare batandatu b'abanya-Bangladesh bari mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani buzwi nka UNISFA biciwe mu gitero cyagabwe na drone, abandi 8 barakomereka. Mbibutsa ko ahangaha n'ingabo z'u Rwanda ziriyo nazo zagiye kubungabunga umutekano. Abasirikare biciwe mu mujyi wa Kadugri uri majyepfo y'agace ka Kordofan kari rwagati muri Sudani. Abasirikare bari mu bagize ubutumwa bwa UNISFA basanzwe bafite ibirindiro mu gace kahuriho ka na Sudani y'Epfo ka Abyei, ariko bagakorera mu bice bitandukanye bya Sudani. Nyuma y'icyo gitero, guverinoma ya Sudani yahise isohora itangazo rivuga ko byakozwe n'abo mu mutwe wa RSF, Rapid Support Forces, uhanganye na leta ya Sudani mu ntambara yatangiye muri 2023. Iryo tangazo ryamaganye ubwo bwicanyi rivuga ko ari ukwibasira bikomeye cyane bikorwa n'umutungo wa Loni kandi biba bidakwiye kwinjizwa mu makimbirane ayo ari yo yose. Gusa ubuyobozi bw'uwo mutwe bwahise bwihutira guhakana n'ibyo leta ibushinja, bugaragaza ko ari ibinyoma bigamije kuharabika. Umuhango wo gusezera kuri abo basirikare bishwe wabereye muri Sudani kuwa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025 mbere yo kohereza iwabo ngo bashyingurwe. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nawe yamaganye ubwo bwicanyi ndetse yibutsa ko kwibasira ubutumwa bw'uwo muryango gutyo ari kimwe mu byaha by'intambara. Ati buriya bwicanyi ati burababaje kandi ntibushobora kwihanganirwa. Kwibasira abari mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro ni igikorwa kigayitse kandi gishobora gufatwa nk'icyaha cy'intambara mu mategeko mpuzamahanga. Ubutumwa bwo kugarura amahoro muri Sudani bwiswe UNISFA bwatangiye gukorera muri Sudani muri 2011 bushinga ibirindiro mu gace ka Abyei kari hagati y'ibihugu byombi bitewe n'uko katumvikanwagaho n'ibihugu byombi ubwo Sudani y'Epfo yendaga gutangaza ubwigenge bwayo yiyomoye kuri Sudani. Intambara muri Sudani habarwa ko guhera muri 2023 yatangiye imaze guhitananira abantu bajya ku 40, abandi benshi bakorewe ihohoterwa ryo mu buryo butandukanye muri iki gihugu cya Sudani. Abasirikare rero imirambo yabo ikaba yaroherejwe mu bihugu byabo kugira ngo ishyingurwe. Reka rero tugaruke ku makuru akomeje kugenda avugwa ndetse no mu karere u Rwanda ruhereremo, duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwira ko FDLR yiciye abantu mu gitero yagabye iwarikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 15 Ukuboza, inyeshyamba zo mutwe wa FDLR zagabye igitero mu mudugudu wa Tonane muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru zica abantu bagera kuri 4. Amakuru avuga ko abarwanyi bagabye icyo gitero bari bayobowe n'uwitwa General uzwi ku izina rya Mudayongwa. Abarwanyi ubwo bageraga muri ako gace bahise batwika ingo z'abaturage bari bakiryamye. Ni muri ubwo buryo abantu 4 bapfuye batwitswe, mu gihe abarokotse icyo gitero bahise bahungira mu midugudu ya Kifuruka, Kaunjo, Katambila na Busurungi. Kuri ubu umubare w'abapfuye uracyari uw'agateganyo nk'uko bivugwa n'abayobozi gakondo muri groupement ya Walowa Rwanda kiriya gitero cyagabweho. Bavuga kandi ko intandaro kiriya gitero amakimbirane ashingiye ku butaka ari hagati y'uwita General wa Mudayongwa wa FDLR n'abaturage bo mu midugudu itandukanye. Mudayongwa ngo avuga ko afite ubutaka muri ako gace, avuga ko yaguze n'abasaza baho, byakunze guterwa utwatsi n'abaturage bo muri aka gace. Uyu kandi mbere yo kwirara mu baturage ngo yari yarabasabye kuva muri uwo mudugudu kugira ngo ahakore ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Mu bapfuye bamaze kumenyekana harimo abarwanyi 2 ba Wazalendo umutwe witwaje intwaro wa Maimai Kifuafua nk'uko amakuru yagiye abishimangira muri aka gace. Mu yandi makuru reka mbabwire ko Ministre Nduhungirehe, Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ndetse akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda, yakira impapuro zemerera gukorera mu Rwanda b'ambasaderi ba Qatar ndetse n'Ubuyapani. Ministre w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakiriye abahagarariye ibihugu byabo bashya 2 baherutse kugenwa muri izo nshingano. Akaba rero muri iki gitondo cyo ku itariki ya 15 Ministre Nduhungirehe yabanje kwakira kopi y'inyandiko zatanzwe na Kazuya
Nakajo ambasaderi wagenwe n'Ubuyapani mu Rwanda. Hanyuma ku rundi ruhande Minisitiri Nduhungirehe yakiriye kandi kopi y'inyandiko zimwemerera guhagararira igihugu cye. Mansour Al-Fahidi Al-Shawini Al-Hajri, ambasaderi wagenwe na leta ya Qatar mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'ejo masaha ya mu gitondo. Reka mbabwire ko uwitwa Colonel Migambi mu gihugu cy'u Rwanda akaba yaganirije urubyiruko ruri mu itorero ry'urwungano kuri uwa mbere tariki ya 15 Ukuboza. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye bwa gisirikare n'abasivili mu ngabo z'u Rwanda RDF G9 Colonel Desire Migambi Mungamba yagiranye ikiganiro n'abagize itorero ry'urungano icyiciro cya 7 rigizwe n'urubyiruko rw'abanyarwanda baturutse imbere mu gihugu hirya no hino ku mugabane wa Afurika n'ahandi mu mahanga. Iyi gahunda y'amasomo y'uburere mboneragihugu igomba kumara iminsi igera ku 9 iri kubera mu kigo cy'igihugu cy'ubutora Inkumba mu karere ka Burera kuva tariki ya 12 kugeza tariki ya 20 Ukuboza 2025. Iyi gahunda ni icyiciro cya 7 cy'itorero ry'urungano ikaba ihurije hamwe urubyiruko 331. Colonel Migambi yatanze ikiganiro gifite insanganyamatsiko igira iti urugamba rwo kubora igihugu n'uruhare rwa RPA mu guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yashishikarije urubyiruko gukoresha neza amahirwe bafite bayabyaza umusaruro mu gutanga umusanzu wabo mu iterambere ry'igihugu, bakarangwa n'indangagaciro ziri mu myitwarire myiza n'izindi ndangagaciro zaranze intwari z'u Rwanda mu rugamba rwo kubora igihugu. Yanashimangiye indangagaciro shingiro z'u Rwanda zirimo ubumwe, ubusugire bw'igihugu ndetse no gukunda igihugu, agaragaza ko izi ndangagaciro zagize uruhare rukomeye cyane mu gukomeza u Rwanda mbere y'uko zisenywa n'ubukoloni. Yasoje rero asaba urubyiruko gukunda igihugu cyabo no kwitegura kuba abayobozi b'ejo hazaza bafite ubwitange n'icyerekezo baharanira iterambere ry'u Rwanda. Kuri Colonel Migambi wo mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, impanuro zikomeye cyane rero yahaga aba basore ndetse n'inkumi. Hanyuma mu buryo butunguranye AFC 23 yemeye kuva muri Uvira. Byagenze gute rero? Bivuga ko izi nyeshyamba za 23 zatangaje ko ziteguye kuva muri Uvira ku buryo bumwe kugira ngo zishyigikire inzira y'amahoro y'Idoha mu biganiro nyine bikomeje guhuza leta ya Kongo ndetse na M23 bikomeje kubera muri Qatar. Akaba rero ariyo mpamvu bafashe iki cyemezo kugira ngo bakomeze bashyigikire iyo nzira y'ibiganiro. Iri huriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rikaba ryatangaje kuri uwa mbere tariki ya 15 Ukuboza 2025 icyemezo cyo gukura ingabo ku buryo bumwe mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byatangajwe binyuze mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa waryo Colonel Nangaye Beruwo, yerekanye n'uyu mutwe n'igikorwa cyo kubaka icyizere kigamije guteza imbere inzira y'amahoro ya Doha. Nk'uko AFC 23 bivuga, iki cyemezo gikurikira intambwe imaze guterwa mu biganiro byoroheje byabereye Doha, cyane cyane hasinywe amasezerano y'amahoro ya Doha ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025. Uyu mutwe uvuga ko wifuza guha amahirwe yose inzira za diplomasi mu kugera ku gisubizo kirambye cy'amakimbirane yibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka myinshi cyane ishize. Kuva muri Uvira bivugwa ko byagezweho bisabwe n'abunzi b'Abanyamerika. Nubwo yakoze iki kimenyetso, AFC 23 ivuga ko ikomeje guhura n'ubushotoranyi bw'ingabo za RDC, FARDC n'abafatanyabikorwa babo cyane cyane imitwe y'abazalendo nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri rusange. Ukomoza ku byabaye mu bihe byashize rero umutwe w'inyeshyamba uvuga ko ufite ubwoba ko ubu kuvana ingabo muri Uvira kuzakoreshwa mu gufata mu buryo bwa gisirikare uduce twarafashwe ndetse no kwibasira abaturage baregwa kubashyigikira mu guhangana n'izo mpungenge. AFC 23 kandi irahamagarira abishingiye inzira y'amahoro gushyiraho uburyo bwihariye bwo kurinda Uvira. Irasaba cyane cyane ko nta bikorwa bya gisirikare byongera kuhagaragara, kurengera abaturage n'ibikorwa remezo ndetse no kugenzura neza ihagarikwa ry'imirwano binyuze mu kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye. Mu itangazo ryayo AFC 23 kandi yagarutse ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro irwanya guverinoma ya Kongo cyangwa se Burundi ikomeje gukora muri RDC. Uyu mutwe kandi uremeza ko utazemera ko iyo mitwe ikoresha uduce